Abusumen Grand Quantuo, Emu won sensem ebere, Emu yare, Emu amani uno, Tia Fiaman Quantamaclo, and one Nyinsen Ne Awoɔ, and you say Uncle Samino, no one yawo, Abusumen Grand Quantuo, Emu won sensem ebere, Emu yare, Emu amani uno, Tia Fiaman Quantamaclo, when Nyinsen Ne Awoɔ. Enti ya de Nyinsen Ne Awoɔ ebro ya mu adwo mu akwaba na sabre mampani na na adoda nkwa Akufo-Addo ade oman yentibia wo coronavirus no ho update no ebro ya update number 19 enti yenkotie no emra na ya ba Nyinsen Ne Awoɔ ya betwa so. Now stands at 320. A great majority of them still with underlying illnesses such as hypertension, diabetes, chronic liver disease, and asthma. The number of daily infections is on the rise, from an average of 25 new cases per day then, to an average of 130 new cases per day in the course of the last 2 weeks. The Greater Accra, with the exception of 2 districts, all districts have reported cases. In contrast, we've only seen a cluster of cases in the other regions from only a handful of districts in other regions. These figures obviously give cause for concern in view of what is happening in Europe and America following the outbreak of the second wave of infections that is engulfing so many other countries. And an analysis of the active case data suggests that the Greater Accra region accounts for some 75%, with Ashanti, Borough, East, and Western being responsible for 16% of active cases. The remaining 11 regions make up 4% of the cases, with arrivals at Kotoka International Airport responsible for the other 5%. Scientists at the West African Center for Cell Biology of Infectious Pathogens at the University of Ghana, Legon, collaborating with the Noguchi Memorial Institute for Medical Research, who are studying the genetic makeup of the virus in Ghana, have established that the virus has not changed. The observation, however, is that a reduction in compliance with the preventive protocols account for the increase in infections. Fellow Ghanaians, it appears that we are letting our guard down. Now more than ever, we have to adhere to mask wearing, hand washing, the use of sanitizers, and social distancing protocols that have become a part of our daily routines, and which have ensured that we do not impose all over again the restrictions we're seeing in other parts of the world. In order to help arrest this new threat of rising infections, the government is going to reaffirm the steps that have served us well so far. We're enhancing the measures of tracing, testing, and treatment, i.e. the 3 T's. In addition to this, we'll continue to limit the importation of the virus, embark on the strategic controlled easing of public gatherings, enhance public education and information, and continue to provide relief and support to individuals, families, and businesses. To this end, I've instructed the release of additional logistics, including vehicles, to the Ghana Health Service in order to help beef up contact tracing and the supervision and monitoring of asymptomatic cases being managed from home. We're also employing the use of technology to augment our contact tracing efforts, as well as the supervision and monitoring of home care cases. With the imposition of stringent testing measures at the airport, we have so far
been able to detect 172 positive cases among some 54,000 arriving international passengers. The airport authorities will continue to demand that passengers arriving in the country should be in possession of a 72-hour-old negative PCR test, and we will continue to sanction airlines that flout this directive. The health authorities will intensify the follow-up process of arriving passengers, even when they have tested negative, to help ensure we've ruled out any possible infection that may have occurred during the period of embarkation and disembarkation. In the area of testing, I've tasked the Ministry of Health through the Ghana Health Service to liaise with all laboratories and testing facilities across the country to ensure the reporting procedures are ironed out and adhered to. Inasmuch as our hospitalization rates are very low, care for the sick and the provision of treatment remain an important aspect of our strategy. To this end, the 100-bed Ghana Infectious Diseases Center, located at the Ghana East Hospital, will be opened in the next few days under the management of the Ghana Health Service. The provision of adequate medicines, equipment, and personnel protective equipment to enable health workers to attend to home-based patients has also been guaranteed. As you know, government, in trying to mitigate against the effects of the pandemic, put in place a number of measures to cushion urban Ghanaians and businesses. Government has extended the policy of free access to water for all households across the country until December, as well as fully absorbing electricity bills for 1 million active lifeline customers for the same period. The communication service tax has also been reduced from 9% to 5% effective September 2020. I'm happy to announce that the incentive package for health workers has been extended to the end of the year. This means that all health workers will pay no income taxes for the months of October, November, and December. Again, all frontline health workers, as defined by the Ministry of Health, will continue to receive the additional allowance of 50% of their basic salary per month for the months of October, November, and December. Fellow Ghanaians, with a month to the conduct of the 7th December presidential and parliamentary elections, there will obviously be an intensification of political party activities in all parts of the country with its accompanying human contact. Nevertheless, I encourage political party leaders and supporters, at the very least, to wear the mask at all times at these gatherings. This task is not only for the leaders of our political parties. All of us, the executive, legislature, judiciary, public sector, security agencies, private sector, civil society, professional and trade associations, religious bodies, traditional authorities, and ordinary citizens must do what we can in this period to help minimize disease transmission. Furthermore, I urge management of organizations operating in confined indoor spaces, such as workplaces and supermarkets, to ensure the continued adherence to all COVID-19 protocols at all times. We have to maintain in a state of constant readiness the enhanced infrastructure and expertise we have built during the period of the virus to cope with it. I have seen it firsthand how in some regions of our country, some residents are abandoning altogether the protocols such as the wearing of masks put in place to defeat the virus. Indeed,
the high compliance rate with mask wearing of persons surveyed by the Ghana Health Service in some selected areas of Accra, for example, to which I referred optimistically in update number 15, has, according to a new survey by the same service, fallen alarmingly from 44.3% to 5%. This is not acceptable, as the enhanced hygiene and mask wearing protocols must now be central features of our lives, and they must continue to remain so for some time to come, until we see to the elimination of the virus from our country. Let me reiterate my admonition from a few weeks ago. Severe sanctions exist in our laws for persons who want to continue to disregard these protocols, and for those who want to endanger the rest of the population through their actions and negligence. The law enforcement agencies will, where necessary, apply these measures without fear or favor. Fellow Ghanaians, I'm appealing to all of you to be even more disciplined in your adherence to the personal hygiene, mask wearing, and social distancing measures. We cannot afford at this critical moment to throw caution to the wind and destroy the incredible amount of work undertaken by government, health officials, heroic frontline health workers, and members of the security agencies in bringing us this far. It is very clear that the more we adhere to the protocols, the quicker we defeat the virus. And when Mr. Yariano and Boy, into Mr. Some of you fear. One share mask, one do honey, one person who mosa. I'm a first sanitizer, and one mosa. I know the bed bra, I may have palm away if you young man. Adom FM. No parify, and I, Eyako. And one course is here. One mask. We are here, we fally. We are forward. We are sanitizer. Atumawade. And a barrel, we must say here, Kedra. Fellow Ghanaians, this too shall pass, for the battle is still the Lord's. May God bless us all in our homeland Ghana and make it great and strong. I thank you for your attention and good night. Adom FM 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM. Mampani Adodonko Akufo-Addo ena yete no enkano na sama woka eye update number 17 eye COVID-19 o my Ghana mu no ena 19 ena wode ema ye no ne tofa bomu nyina ne say ade no enkoi ewo ho na esen manimu esubiem enti emra ne hwehwe no ahyase no mu ye nyina ye so mu ye de ye adwuma ma esote ye no yansan konkonfa babiem se ye de nsuo ne samena ewohoro ye nsa ana ye hand sanitizer na nya adwuma na fe ye hye nose mask no so anya adwuma afen so wasre enwuma ahodo mu supermarket no ne ade a ya tutum no ne ade no eho nyina ye enforce yi protocols ni nyina ye niri samra ni nyina so ye mfa emmo ye ho ban ensuo no de still ye da so ebu ni free till December ntia no ye dem ena nyina ahoden no so esa sanso ena frontline workers nso mampani eka ye se eto bia deda da wo ma yiso no we e free wo mo ye ntete wo mo to bia nso e wo so e ya pomuden adwuma ye fo no ena mmra no so e wo ho so obi bia wa ni san hwehwe no so nose mask nim ne ne ma tete sa wa ni so na mmra no da so ye adwuma ntia ne ye chew ne ye de bo wa achew Intia wanso yensha ye huye ewo ho osro bia political leaders nam ne campaign ba bia wo ko bia na no doctor Ghana Medical Association twetwe ni pani krampo kae ade na eyewo
enti sa de onim sa party na oba beto amano a adenti no oba wo pra kohwe no odi enko enkote yare enkofie tena se nyame Adom 7 December no pen na wakono wakoto aba enti yenyina yenhwe mo ye ho ban yebo ye ho ban a yade ne yebesa di ne sunkunim enti ye wo ho obi anhwe ne ho ye wei na mampani ede eto edwa enti de yedru so no Nyinsen Ne Awoɔ emu nkomo ne yedie na covid nso eba ye no yeda yewura kwasi agyeman opambo nso ase watena ha cheche yemu an ye nso yede agum nti kwasi nyame enhra papa enti Nyinsen Ne Awoɔ ebre no aso ne nkomo no ye healthy eating in children nkra no etena fie saa no akra na nko owe 10 kilos no say watwam ko be 35 waye kese yese nkra na manuane ashort ofi omdidi saa ekwan be na nkra no bedidi na omubedidi ye share live on Facebook Adom 106.3 FM Fasedama Endpoint Homeopathic Clinic ye domase papa emema no wanya 40 years ekodi ahwe na yen check ye prostate no na anye cancerous mesremu yen pese de rubber be show be mem emma no so infections ahodo no haye wan hwe treating nei ubonsa na afed wakwa kwurate bia foforo bi ma wani nye ho ochena nyame ya adoma de pa bi chi ya free screening ne scanning no endpoint guso aye mesro we eye free konekoye ode for doctor ansa 0244867068 0244867068 na ansa ne yebedi san komo we no ye ne abatan mu bia di nkomo enkra no nuane be no wo mudie ne kwan be na wo hwa manage won mu nuane nom ne ade yenkotie mra na ye dietitian 1 ene yenya no Frederica Sewa Duku nso ewo ha na fe wa hye kwan yankra no yemfa so mo nuane papa ni ya yare bia emma mede afia amankwa atamaklo ye kwaba yenkotie Vox Poppy emra Nedidiem de ono aduane ope yemo apart from no on shada mpe be nkusa ne de yemo ana beans asa so ndidi de na me bo odidi pa mintu men chrese odidi mi di krara me jani be obesedi aka awu si de na u make sure so odidi ye depend aduane a ode be mana a ohe so man aduane na se odina ojebi are se wonidi ye ba odini na de se omo nyina omo ko boarding ne bi enso omo ba fie no sani e first no kra omo fie no omo didi too much but this time omo didi normal hu say sebe ai sisa ba omo ntem hu say time na omo fie no na omo nimu die na e wo fom but this time no e wo soro a omo tumi didi kama okay ede na ta omo ta odemo oh me ba de benku ne fufuo ne mo na omo pe okay sanso na omo ko school no zo no omo nya di fufuo pe na omo nya ndi enso benku ne mo de omo nya di collect nti omo ameka aduane ho basa bia ankyere me e wo mu se ye be kulomu na ade de enso edura na pa omo nom koko fine eduro wi a na omo anu e mo bi o ajolof na plain rice no mo didi nti mi ko efie nwumra na ye di benku ana se body ampisie eno so kama omo didi kama general no omo didi e no ni say no good omo didi fine sa omo ko school no omo ko school a kanti duane na omo de ma onom de enya de a esu omo ba omo be fie ni de omo didi kama me ba no pese a me aduane si omo okay ye hye aduane be na ya wota de mo omo de emo ba ere benku omo de duane bia okay na ye hye kwan ye de na wo ya e be ka say would make sure say omo didi enya apomuden na nkoba say because omo didi ntre aduane bia keke na omo di how do you ensure so omo didi na omo nya hoode me mane de aduane de omo yiyim oba na wo no amosi ho a omo di amona benkwan ya na say moni froye benku ne nkruma froye ne ade omo di ekwan be na de na onhihye be na waye a omo obe make sure so omo didi no omo nya hoode omo nya apomuden papa na nye say because odidi ntine say aduane bia keke de na waye onze ya na tie ne say enipa na aduane on pe ode mana eni on feel free ni body mu kra on feel free ntidi open no say ode mana odidi obe kama enti me hwese odidi no so no wo ye kama nye say odidi saa keke so ade ase because obi ene won mo obe yusu ni sika e dia ya ade na emfaso emaso at long last enti me hwese nipa ni didie ne na odidi anyine kama
na pom di ni bibia kama so odidi na so onyini kama na je say fault bi o ndi mehwe no ma ye no gracias obani yan she umbaye omu ofie yare shase o isi omu ofie omu ko school no o medidie etisen o medidie kama o ka so medidie kama na o patches yentem ka kama say on say first en kwa ko school a ansa kura me mehu amru mo ko school ba na say na adwonse no mehu ba you say na omu ofie ne de me sorry a se timbro mbe no mo a me ya mo mo on no to my kama o medidie mo ho ato mo almiko anadum ko fie nso a anasa de acha no panso a akwa no ho ode a oba na uhunu no ho so nya de nso a uhunu on akwa ba o so no pa no wa mmere no wa yesi no se foto on yo so do mo ho den mo say you know I can't say abutai no mo ya den won say okay dia she eduane be na otade mo oh be de mo anopamuri omnum tia ewiam de mo na enwero amon bufu de na banku eti yan she ekwan be so na wo so make sure say eduane no omudi no omudi benya ho de na nkoba say omudi di ntina omudi di track keke sintem ka say me ba no mo atena che say akwa no hu ba bi yale ba ho mi hu so be si aye no mo so no kura tim say akura wo yale we de meko bia na ho de wo mani ade mo bi so no na say eduane no omudi di mo no ekoye mo wo mo so say mpo ye dia obako wo se da ho ba malaria chi we say ata pa kwa so abuso men kran kwantuo emu won sensem enure emu yare ni mu amane hunu ti ya fia man kwata maklo e Nyinsen Ne Awoɔ pre enu se on kasa nwie no na wanya wo na no anduro abuso men kran kwantuo emu won sensem enure emu yare ni mu amane hunu ti ya fia man kwata maklo Nyinsen Ne Awoɔ pre enu se on kasa nwie no na wanya wo na no anduro enti kwase da nwumre bia radio no na Adom Nyinsen Ne Awoɔ pre apono nwotwino radio no na Adom Nyinsen Ne Awoɔ pre 106.3 radio no na Adom Nyinsen Ne Awoɔ pre Maya na wasibiem samu akwa banfamra Adom 106.3 FM Nyinsen Ne Awoɔ dwumadie na braso say yede ebra wo no yedi kan kwatie mampani adodan kwakufu ado afutu a wode mo bibia se firi china so wura afia yare no asama ne muso den ti ye ho akade sebe ye bi nchewo ye mpese obi abefiri mu ewo yade no emu ebiem de adu so no eye kwan a enkoda wo mo ebedidi yie sabre ya wo mo nko school wo mo ti fie sesa exercise bi akure no wo mo eye aduane de wo mo pa bia ne ye de mo wo mo eye anase enye eye Nyinsen Ne Awoɔ endpoint adaroma ene yetumi de dwumadie yi ebra wo nti wapomuden ho nsam de mabodin de memodin ho twetwon be ma odwonso wo ho hu se wo be ma na no nsufita bi firimu ba nya no ma odwonso mu pa mienu anya ntafo ne guyam ni nyina no ye problem ni bia mesro endpoint eba ne se ade o di kan kra fra doctor ne di nkomo a woboa wo ansampo na ade akye ama waba no ho 0244 867068 0244 867068 now ne Dr. Kasa Minuaba Frederica Sewa Duku dietitian ewa ha oba anwumrei memoajo yenia na bibia boko de nyamia dumo bibia boko osidi nkoa na ekumi ama o congratulations ewa award no na minjai ka da unjai ka nyamishrao ya da se papa mu nyina mo ka ho ene ya ba bedu ba bi edru se ye frem na mo ma anke ye kwete de ne yakoka ti nyame nso enhrapom denfo ya ye ne mu edi dwuma na Dr. Hilda Boy nso mitimi nyinim frem e ba no production are very tight nyame nhra no papa Dr. Baby awo bi anwumre mechiao mesai eda wase ena afi midwife Sally nso nyame nhra o ena shine ye nkrofo yi na no ene week
ene enua ba no a obi anyem no abeda da a whole family say oba be no ho ade so be ne wanyem no wonhwe no momo anaba but also wonte ya also betumi de bia bo so ho and ye besi akire no so mo bete mo amode abanyame hyramo papa me enko ne enkomo no so na yi fellow Ghanaians no efa kakranti ye nkoso mame se wa ye kase healthy eating se wo didi ye a dia se wo didi ye no eno ye tietietia ene se he nnuane na ye di no e wo fie no se wo fa waduane di a e wo se nyanunduro a ema ahoden esan ebon ho ban fi yare ho e hye aduane mu ma okay enti se aduane na wo di no se aduane no enni sa nyanunduro na ye keka ne ho bia se aduane no ento ye wo se wo ne kwan so susu yen so o se wo susu nyina nti ani kwan so ka aduane bia abomu David okay because aduane bi o ho ma odi a embo ho bai emfi yare ho empo sanya COVID-19 abai die e wo ehia fa se ye di nnuane a ebo ye ho bai ebema ye ni aye fonfo ye mafra eni aye fonfo okay the healthy eating simple tietietia aduane a obedi no also hu se enwane nuro ko nyinsia na ada no mbebo boy no ene ji so sa bobi ma ada no mo nka kura carbohydrate no enwane nuro a ema ya ahoden mensa prekope eno na ya adwini ayusu ye bibia ya bebia yusi carbohydrate na efa ne sugars no eno na nya fi body mu bayire emu ya kanka video mu ye obia ne bade emu eno kore ni nyina carbohydrate food ni bi no ene ye abodwuma ne menken ene tese noodles aba hurunya spaghetti ni nyina e friend say carbonibia ena afi wo ba bibi se ebro ene atoko ne eduane nyamanama nyina na carbohydrate ni bia afi ye ba enwane bi ti se nam se bia fish ana se nentwinam apanchinam sa nam na mojanam no ene akokonam ene nkosua ene milk ayenom ene beans ni sa no manyina no ne proteins okay proteins no ehu hia pa chese proteins no eboa emankola no nyini from afei nso so ye fa bibi antibodies eno na ebo ye ho ban se ne COVID-19 abeye hia antibodies a ebetumi a fight against ebeni COVID-19 aboa no ebeko okay proteins eboa ma sa de na sipi afei fat nso so ye any oils ye tise anwa any srade into no enama ye we nya angwa fim afei nwa ye de ye aduane tise ngo any angwa ye de ye aduane ni nyina ka oni srade ahoro share butter ni bibia no so ye fat eno so ma ahoden pa no na ahoden mpo de eso nti wo fa kakra bi a chese wonya ahoden bebre okay afei nso so ye ba vitamins and minerals eno no nso so ye friend protective food eno nya ahobambo nnuane okay eno nso so ye nya free fruits and vegetables mti se aduaba ti se anka kodu mango brofe abrobe paya eni sa anoma nyina ho na ye nya minerals and vitamins and na fish ni ade na mbebo no so ye nya kakaka efree mu ansa ye di nsuo abeka ho body no nyimpadua no yusi nsuo bebre na ye di ye ejuma obedidi na se duane na ebe digest na se benyama ye nsuo na ebeboa nti se wo didi a so hu se eduane na mabbo nnuama no nyina no efifiri saa mmea ne behie mu ana ye healthy eating empo no yenkwala no ehia papa esan se hu se oba kwa awo so a na se nyame na adom no so na kwala no ba ennuane a owo se odi ni first eye nufunsuo no dan ye kan ho asem okay eno na from abosumi day 1 da obewo no akọ abosumi nsia no enufunsuo nkoa na wo se de mako because enufunsuo no contain nyoma ma body nyina ahodi nduro ni nyina wo okay na afei akwara na nya abosumi nsia wie no ye bekọ nanim no na afei na ebe de efie nduane na ye di no ye fe no family foods complementary feeding ene ye de beka ho na ebe ya akwara no besua nnuane ye di wo fie no
besua di ehɔ na problem no ɛwɔ nti ɛhɔ no ɛhyɛ ase fi hɔ na nkwala no de ayɛ edi enyini ne ɔmo besua no saa na ɔmo de bɛkɔ ɛyɛ na mamefo ani abatan bebre ka sɛ na ɔmo mpɛ aduane na nkwala ɔmo bɔ mpɛ ne kora ɔmo de nkwala bi wɔ hɔ mo a naturally no mpɛ aduane but ɛkwan a yɛ fa so de titi ɔmo ɛti ɔmo ho efiri nufuo no ede ba no ɛhɔ no problem kakra ba hɔ ɛno na ɛma aduane bi hɔ a so selective ɛyɛ na bebre na no yɛ bɛhyɛ ase a onya 6 months na Coco Tom Brown nyama na ye kokokoko no nko a na de ma omo ntakwa ne be used to enya be bosme ba ko ma ne ba nko wondi cause ono na onim obedi kwa obedi kakra bi ena wo susu maame no wa adwen ya o se o so banku no na se bode na maye no o se akwa ne tumi di ni nyina enti me ba ne ndidi o so odi kitwa akwa wedi bi if you say afa na o de o sia enti no healthy eating no broad nyoma bebre na ye me chechim Yakoye nimono. Okay. Enti about time yehunu baby a Dr. Penny Frederica say what do could ye nam no. We ono ohwe enuane no so nuane pa wo bedie no. E no waka akora no wawo no. No funso a wo de ama no ana wo de ba bewura why exclusive na wo de na bewura 6 months mo so no. Said ye no. E no na ya na ka ho bi say me ba no onidi. E no wo kan wo so di kitua bi kura wadi kakra. Mamu me yen hyem kura na kete. Enne ye healthy eating in children and crown won't didie no more didi ye sabre ya wo muti fie no eni kwan se bibia wo mpa bia na ye de be mama wo me sure say ye bedu ho enti yen hunu kire ye die enti ehu hia anamfa so die a ewo abra akra no adidi ye fa so be na de bebre abofra no me da se efia fa so ewo ho die esu ankasa chese be ma akwala na nyin from okay afei so ahodi nduro no eno na eboa ma akwala no ni growth ye ka bibi se milestone so be nante a efiri ho obe kasa efiri ho ade bi akwala no be hu so obe sere obe to ne nsa ya no mo bom se papa ni ade nyina efiri ahodi nduro no se ebi tochima be hu se ni the development se ni milestone na make no ade a wo se oye wo emfi a wedi no so na bosomi a wedi no wo be hu se akwala no ntumi nye ne papa anaso obeye kwa ebeche nti obehu se wokọ wenyi a obedi 7 months otumi wi asori gina ho obi nsususu bedi the same 8 months po but ontumi wi oti ho nyoma ni bi laki a emboa ma akwala ni nyin fom afi ahobambo unse nkwala de omobambo no wo fom kakra nti no se akwala ni ntumi enye nnuane duro no papa ye ntumi endidi ye ahobambo no so ekofom nti no se yare bi kakra kana na ase edina kwa echiri ebe ma na yare nti de bia na wo si hospital ya je na to ho ni si so wo hwe ni yi a wo si akwala no 1 year kwa na akwala ni nyere da e bia obne ho be de kakra eno ape ese nhwe ni ye nnuane no a ye de ma wo mo no ene ye kire ye a day akra ya wo no especially the waba 6 months ho no ye ma na aduane no kire ye se de emfidi enkra no nnuane bei ena ye mfa ma wo mo ya na de aba mpanimfo no mu se covid yinti no enkra ni bi nsu titifie no wo mo aduane but ye ka no a day a say no ba tan bi a wo tie misisi a omfidi ne ba nti no a day no unse ye ka healthy eating tene wo danom me call TV station me na me ka plate no they were the same plate so ma nkwala na yesi akwala no dwane no obedi no efa enye fruits and vegetables na fe kakra o se wo chem be se miensa eye aduane fa ne yense chem miensa debi aduane no afa ye kan wo yimu se efa ebe vegetables nko afi na proteins chese enam ne sa milk ni nkosia ni ade no so aba na afi carbohydrate no se bia ye cereal na se green eno se emu ana se tomra ana se sa nyoma no eno so aba na afi angwa eno nche se oba no baby kura na akofa fruit and vegetables be kura no de bia nya ne sa nye hia ne se he fruit ne be do so no se na ye be ye no omo ye nkwala asa no obama ayemememe into no to say bia akwala say day aduane a wo de beba no ebia akwala na nya 6 months
enu odaso num bebre na beda so enu nti onum ana pa sorry ya also woman nufo e ma ne bo obo ne nufo ne wi a eye kakra na se ebia se emu na obe ma na emu no obe blend ama na ye se esam na wo de aye koko no ana se mori koko ya wo ya then obe ya ebia vegetable ana fruit bebem or say wo de ebia kwadu ana se apple ana se carrot wa blend ana se obe nyam na aye coffee ana se aye smooth na wo de afra koko no na fe ne milk aba milk no ebi mu kwa betumi di nifunso na abi a express ana se echi e de afra na se after 6 months no infant formulas bebre ebe de betumi bi afra ana nkata yayam so wo ho wo mpe milk na betumi di nkata yayam e de afra fish powder wo ho eno so ye protein enam na wire no powder na wo de afra na wo de ama akola nti no eno no kaboma na aye aduane mu kro na wo de ama akola no afi nso so bibi ti se mpotompoto se ewiaso wo pese wo ma na aduane akola nya 6 months ye kono mpotompoto se no se bi abrojuma na se bayira na se mankin wo twitwa na nkitinkiti wo anu ama na ye mememe se na ye chim na ye coffee se waka koko eno no wo ye no wo be fortify nya fa bibi enrichment and fortification eno no se wo de protein nyoma ene engo befra na ade na ye rich ama akola no nti wunya abrojuma no wunchim na wo de ngo apetiso na wonunu ma akola no abra protein ni e wo se wo de enama ye si ama na ye moton no efra na se salmon ya wo se no e mre betumi ebubu bi aye no coffee na wo de afra mpotompoto no obetumi e de nkata yayam e de afra mpotompoto no obetumi e de soya bean ya ne some powder na wo de afra na ya rich na vegetables na me body betumi a blend bi tomatoes wo ho moko wo ho jene wo ho moko nka ho jene wo ho tomatoes wo carrot ni vegetables ye use ofie green control mre ni ade nyina eye vegetables wo de afra na why de nti duane ne beye ho tana wo di abrojuma ne anase menkeni abom no control mre abom the same way na wa poto aha na yese koko no na we titi ama akola okay nti from 6 to 8 9 10 no kono afi okọ nanim no na ne apet na yi no so koso nti wo besi sa texture ne mu nti ye fa bibi texture akola no se duane wo de man texture ne nya right on dida me baba ye example woman koko ni ade ne a ompe ba woman benku a obedi pa concrete woman wo sha wo pa sha da koko no ka fesi woman nye emunye du enye banku obedi ba woman susunsu no wondi he says obedi kitu be on pe texture no nti meka ne se nye nkola nyina na omope texture coffee no ene ye team ofra pe na koko bibia obi ma ne ba Tom Brown anapa emore koko ewia emore koko enyimbre adan wo kwa panin kwa ya ma wo sa gya na wundi omo pe benku edi benku aye mememe omo pe mankani echim omo pe emu aye mememe omo tuo omo pe tz okay ni nyina omo pe nti no efi ho no na afi nkwala nso a omo enya 1 year ekọ 3 years nso omo manyi kakra yeah nti omo koye poto na omo mundi nti wo ba ma omo aduane ba ye ka bibi soft diet nti eno no wo ba ma aduane na ye mre nti se ye mo a ba ma emo no eho ago no kama se eye banku a ba ma eho ago no kama but omo no wo poto bibia wo de begu hu ti se na wo pani wo didi but eho no so critical cause kola bebe na wo mo mpe vegetables wo di fried na wo mbe yi free mpanimfo kra 10 years for ko mbe yi free nti sankofo no wo be yamafra se bia wo ye jollof si ama no na wo di vegetable bia o pese wo di gumu se na cabbage e de ebeyin wa blend ni nyina fresh stew no na wo di fish powder and say chicken a one no ama na ye mememe kama eno na ye protein no na wo di afra na wa blend ni nyina na wo di afra na wo di aye nto no hu jollof ne se no wo di ba wonim se wo di bibia hye wo di vegetables agugum vegetables no then eye mankola no e wo bibia e fa ne
fiber no emma omo free bowels afi emo mu ja omo nan kama won chim benya ayibia nti omo nkwachim se bia ne yem akire ti yema na afeduro anasese debi akola no eyem bego no kama yem fine afi nso so ewo nyane duro ai bom ho ban ewo vitamins and minerals e bit vitamin C A vitamin A wom vitamin B na e3 different types ni nyina ho afi zinc any selenium any iron kwala no hia iron o ifia nhwehwe mu kire se kwala na mo moja e short pa afi iron no so na ye moja ne man kwala nti nnuane nro nnuane bi te se green leafy vegetable te se bia kontomre konsusu a any ya kan se goma alefu ayewie no eno no omudi a no so mo de eduaba te se anka na ade ka ho a eye iron ma o okay nti na omunya moja onko hospital make se oba ni moja akofom moja ni kofom a e won sunsan so e de bre omu development na se omunyi no esoti ni omu koso omadwen na omu besu ade no esoti nta kwa koso na onhu ade papa okay na ni moja no na enye ni nyina keke ka ho nti no ye nnuane na e wo se saa nwema wa nyina ebem okay Nyinsen Ne Awoɔ na utie ye nsesi a Adom 106.3 FM nkra na didie mu ene ne ye wo no nti abatan ya na mota frem na meba ne nidi meba ne nidi no me sure se bere de mu sua bibi pa nya didie no oni die aduane kro ne do so awia kokko anopa kokko anwumre kokko ada sisem ma no yese nkra no mpe banku banya banku type ne bi dia ye soft wa ye nkruma to na ni ma horom ne ko tina nkure so omuta di banku no because dey easy to swallow we nya fa na ba wi bibia basa ba yer nso a wo ye ne te se toma no ono so obedi emo yese mo nya ne peche ma wo omo bedi aha yenya nkura ne sa eyede ya omo ebedi di nti ho enkomo na ye die na brebe so a ye bebie phone lines no na ja onso do questions bi aba demo ma yenhwe se akura ye ma no nnuane papa ema no ni a sunsuaso be ne wo sa nkura no so enkra ye mo saa nnuane nura hudo like ne duane die ye nam kwa ho ehu bibia na eto bia me di ye nhyedan nya time mo ankra no nya duane papa ma wo mo saa kra ne de na eto no sana midi kan uni aba se eduane die na ankoyi a ye ntumi anya omho time ye mbere ye adagye uni mmira ene ekutise wo han lawyer na obetena ho na obe yes adwuma no ebo omho ban one midin kan afi omunyi no ye fa bibi se potoka se be ka na se stanton anyway nti obi akwa bi wo mo a oye short sa na odi enyi na wa short enye se bia na you feeding na nkoyi me de bia akwa ya me ka chama me se be kwa na nka o se me ye rocket science but feeding na nkoyi o se me ya akwa na me didi into no ama me level na nkoyi into no chese o se ye tumi di mom mnya me ka se omu nyanyini no so omu nyini a no me ne bebre ho so omu ye stage bia omudu ebre bi ombedu bia wa de o sa akwala ne enti se wa ma sanwanu nduro no anko ne mu yi a ohia we kakra e de ayese ebia ohia calcium e de aform any vitamin D e de aform bones strong bones ene obeya oso ade ma no we gina ho enchekwa na otumirika ha se wa anfa sa ade na ama na akwa no betna ho sa na oso ade ma no abofo na mo si ye abofo sa na delay no because bibi nkoyi afi so long term effect no cognitive o madwin o madisua affect o mo kwa pa inti no enuane ndura ye de man kwa na hia edidi ye enu hia pa afi so nkola bi ho mo so a wa ma o eduane ya ho bambo ni ho inti kakra pe na ya gina to hospital kakra eduane bi wo mo so a etuma akwa ni yemhwie eni bebre na edoso ya kase ya ka yemwie but ani salita na eno se yenka bibi mfa enkra bi ho so omu ni di kra wo mu de so like nkwan wo mu di akro te sa je so wo ye no hwe on de na aduane ya me anso mi ni mo bisa wo de so like no a sa nkra no te say omu so nyini mu te say sa un say me yenye advert but Cerelac no say eno o me produce ehodi ndro bebre ewo o ma 45 no
Nti say no na akwara no pia also won no because am 45 with iron. Okay. Ewo ma ema ni moja. Eno nkyere se oba ne be nya benku obedi ama ne sere like nko a de bi. Ye nka ne sa. But nkola no bo ho de omo ye fan ye ka no protocol the facilities. Omo kyere omo ho ne edidi. Omo ye selective duanya omo pe ne ade. Nti also wo ma me no steady sa nkora no. Ena se na me kan ahyese no. Se ne obey orientation no. Because akwa no onim hwe. Wo na wo ba be hye na ase. Nti nya wo de be hye na ase no. Eno no onim. Test out be ma no no. Eno no onim. Obi ho mo a wa ye peni ti se me, but dwane be ondi bi da. Because anase sign say nya wo de kire na ofie no onim. Nti no 6 months ni bedu a. Ho na ye critical, boni be ye kan say. Ho na ye ade hu hia pa. Because one hwe ni ye be me de me buy example mesan aka onya assessment ada na benku hyenenim me sheda ti me man benku no di be se 3 na me si okay na me man fish salmon kakra ade a chinye na ye kokonte eni abenkwan ade a chin biem na me sheda call TZ na me hwe na odi TZ no mo ese previous kokontenim ne ade na afi na yakọ omutuo sa asa me ba be Tom Brown ni sa no nti wo mu se wo ma no coconut Tom Brown ade no oyese but anapatututu wo de wache besi no obedi nti no wo na wo kire no wo sua didi wonim hwe ti wo be wan hwa breakfast and on dey banku ne nti anapase ni wo ma no Tom Brown ni ade obedi be sa 3 be sa 3 ana fon sheda ba kope wache man obedi oni obedi ni fine akwa kitwe nti orientation no ni ehia nti se me hu se me fault because mama no Tom Brown ni ade asase no nti nanse na ma sheda na afen so juice meka ho asem un se ya na ye feel so ndidi nti drink ana ebeboai ni awode be hye no eno ano ni okay wohu akwala bi ho ma o ma no sugars na drink na eno na obedi nti wondidi eno na wode ma na obedi okay wohu nti eno no susu na ede kase ne ba no kwala na mo put on bebe no refined foods no nnuane a esikyire ni dɔɔso ahoɔden enye se enye eye omo ye nkwala mo hia esikyire ni de enyi but ebi wo ha na edɔɔso ebroso dodo nti no we di ni nnuane papa no omo didi sopi saa na afi na omo nom drinki na omo wi biscuit ni toffee ni ade no na ede kase ne ba nke bia se nke nsuo bi na nke wo no mo hye ho no ana se drink ne kwa no ebia na fruit no se na me kan se wo se aduane no fruit be mu no fruit bi na wa blend na wo di ama na se anka na wo chichi nsuo no na wo di ama na eno no se cho na ewo mu no endorse to se ne omaye na omotonton ani awofo moma yenhwe no yie na Emmanuel Gani was a program where they wan hwe na se na bibi ye no na nyame ya doma Tuesday eye ne birthday ntima happy birthday in advance nyame oshao na onyo kese pa root oben ye bo anso se Nyinsen Ne Awoɔ nwumre de nani gye ho na sa Enoch echia ye enwumre na Collins opoko ntwe so ewo ahafo Kenya se number 1 ye da sesa wo hwe best Holikin was Adom minim de ntia okasa kwabna boaten kroman so ewo ha ye da munyina se mo hwe ye phone lines no entumu na ebia na so won samba ko mienu bi titu me benidi fo no waka de obia ne de nti 0302216562 0302216562 ana 61 shano so se endpoint homeopathic clinic adaroma ne de dwumadie ebrewo o de owidie mu bi ya na wotise asa owidie mu no emu hyehyew aho anya meko bi ne wadie ananse wutimi nyanya headbands no ne ade for endpoint was 0244 867068 or ye free scanning and a face free screening so a member no prostate and a infections so ne ade na me yad mo chna yenko endpoint na fe omwaye yenya call biade na ene ye beto aso yenya first caller odo ye mo adwodo oba Nyinsen Ne Awoɔ so yo medasi udini be bia frɛ yemfi ato me din James Nkansa me kasa fi abuna manfo
Yo, James Yentio. Nam person bisa say yeah adolescent for no. Sugar near mine unless your mind do too much. Tisa mo amanyini sa wo no be 18 and 20. 15 years and above. 15. Yo, any mama doctor be yi anu ama why? Ne dase papa ba mensa emfa ofofro nso so. Odo me mo adwodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Yo, me dase. Good evening. Good evening. Now free here. Pacho, me first you yibi. Okay, yentie we. Pacho mo juma de yepa boy. Na masen bisani se ni wo baby. Ocho benya 7 months. Nti 1 month ya na Mr. 7 months biani. Na anopana me man tombra na. Tena dey sweet nti me di banana. Mix it. Meaning formula no. Na ewiano. My hot milk, rice, carrots, any amani. Na ma blending. But no ya me no more. Inti na me bisa say yes me store me freeze no man ana. Like aduane no ya no dodo nti obebi ana nye breakfast in there na every day is fresh but say hot milk say eda me no potom ana say morning vegetables any fish na me blending no me no more. Na me dibi a chef freezer. Okay, obeyi ano di amount. Ye be yi ho no amount. Na me yi ama na han. Tu bisa say ya ma. Yeah na. It be there for this. Okay. Some say my baby na but exclusive but odidi pa di obama ni bia. But ben kunu me nya started kwa fe na o chen obenya 7 months. Mati obeyi ano di amount wo de koso ati Nyinsen Ne Awoɔ na me nsura o papa ofofro nso e wa ahoma no so odo ye mo adwodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. That's but good evening. Ya je so ma me na ofre fi hia nwumre. Aja me fresh amran ya me be dina. Sister Dina yenti o. But me over 6 months. But I say ya na me start to say me man aduane. But anopano me di we egg. I mean say ya koko no man no me because ya na. Egg no yolk na white na there. No na. Hey. Okay, and one question no ho. Yo be yi ano the amount koso anetie na kwasi ada bia nso make sure so obetie yen yeda se ofofro nso e wa ahoma no so odo me mo adwodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so good evening ya je so na ofre he frefi odoko you dey the park ofi yo pa yentie o bajo nurse the mama nurse kan no kontomre ne ewe no ase ba yam no oba no ya ansa no wapotana okay la ayi kontomre sa green ade na okeka no bi no ho wacha wo benoa on say we wan no kontomre ontimi nwene sa wo minimum kra be keka o so ho but obesa bacha se we no wo de blender yam no no mfenye kizo wo yam no apotayiwem besim bisa se blender na ayo ande na ye de he na oso wo nyam no wo blender mu enye no. No, kontomre say obi mo yam na blendem bisu ebuto na ayem na me bisa san. Okay, pacha ni obeyi ano de ama o meda se papa ofofro nso ahoma no so odo me mo adwodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so Ejo so pacha fe na kasa free dobro. O kasa free boche dobro yo yenti o Me pacha me ba wa 1.5 year. Na aduane die bibie no ho be ya obedi na me pacho mi musa wo no kunu mo babusuafo ma me no papa ka chanza na mudidi wacha aduane di pa usha no ma me so didi kama o ma me do so na me pa aduane kama na me ba no de ni na wo kunu nso o no so didi pa o ma me so no odidi pacho ai yo and any evidence when I walk and because be on so anya akura na emusuban ya bu amu anu mu nidi dada afi wo ba no nso nidi ana ya but when nyina no maame na senso beboa wo ne ahwe kwan obefa so adidi e bia aduane no ye one way ne ma no na aduane die o ye ne se ne ma no oh today maame na so kind me yan very rich but since from a month basis at some me rich so wendi we exclusive man no
Me ba try. Yo, ani obeboa wo na wayi ano. Nyame nhira wo. Ofofro nso e wa ahoma no so. Odo me mo ajodo wo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Pacha me da se me free bojo ase me di Victoria mu. Yo, Auntie Vic, yentie o. Pacha me ba we 2 years ba ne koma no. Ese suka kranti na na like I said no isi bi wo mu. Na me sin pacha me betu ya abo ame an. Man to question ni yo. Pacha say Man to asem ni ye. Me ba we 2 years ba ne fuma na esun kakra. Na fuma ne so. Pacha say wo se na fuma ne so. Pacha ame esun. Nti o ma na ene ya na me sin mbo bi o hwan betu mi di abo ame an. E wo se okọ hospital nyambo ochena. Mr. Ofano ko hospital ne hwa de kura ha no why? Pacha yo ma. Nya sa so wontumi ni di kura no wada. Fa no ko ochena. Nyambo next week fra me ka kire me so de na ko doctor sisi wo mo hwe no na mpese mitie. Me da se pa nyame nhira me da se. Ofofro nso wa ahoma no so. Odo me mo ajodo wo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Okay, yenya obi de ne de utumi se Frederica questions no aduane problem die na me ba ni di nti ene enyi ano kakra na wanya no okay brown of friends adolescent sugar ne ye good mom oh 15 years plus years. Adolescent for sa emrewe no mu hia a lot of energy just ahoɔden mensa ankasa na mu hia na sugar eye mom eno nye sugar na ye digo aduane mu no ana se sugar na ye fa de drink mu no de bi enye no me ntwa no mayemfa last 3 course na fe yaba yen questions and answers na so odo me mo ajodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so yes ama obi ani wa waba ni radio wosuro facha mpa ne lo ne maye ne yen kasa wate me da se na be me na free hia nwumre Ejo ni pese Agaba. Menti o. Agunan Saba. Yo, low radio no my pani ni nkoma wo phone no so. Na yenti wo. Ma yenti o. Ma bofa o 6 years. Ana fia kuku no pe. Asana edi abi amu edu kakra. Na ne duan di ni so enheda ye normal we papa. On tunu hu di. Wanya 6 years, on dia no pa bi onya no kokko a we okay. Na awianso wadi de. Ewia na bi we di benku na de. So you okay, onyare yare. On chala yare ba na ni age ni 6 years na e senko o move sin. Said otino. Wo hwe ni age na hwe ne body no a ohu. Asa onyini te said ni age ne te. Yeah. Na ya shada na kwa hospital. Nko. Eno mo se dey. O kompensa ni duande ni nhwe ni. Okay. Mama nurse be too for na fe ade chinso ya kwa hospital shada akobiem. So ohu. Aha, me da sese wuti nti kwasi ada bia ya ma fidie ne na ha. Me solo radio ne maye na ye ni nkoma wo phone no so. Ye da se ye mo adwodo wo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Okay, obi anya my bi. Aha. Hello. Yes, my dear. Ye mo adwodo wo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Pacho, your family tina. No baby we now 1 year. But Nancy on Didi, a Johnny Bia of money bia on D. Na we exclusive man na. Me 6 months exclusive. Nti we ni 6 months aduane ne first aduane adema na ye de. Me man porridge. Porridge. Carrots. Carrots. Na ya osesemu ma no na aduane na ye one way. Yeah, me chama no to zafi. Sometimes so me mano Tom Brown and then rice pudding say. Yeah, me ya mano. Na banku ni potompoto no. Yeah, o potompoto di ba ma no on di baby o di ba ku mi no mo jai. Be kun say o penny fish. Na yo. Unya banku with fish na wa poto na di ama no baby. Na yo. Akra na ye funu kitwa bi o na wo pese o new size. Kakra odidi o eye o de ne ye ba ma menes na wahua ho ade nti obema wo aponu bi aka ho e ma oba why kakra that's bye. Ma me fa me last call na fe yenyi nsam no ano
Kafra, aha, ntiani yemfansi ha ho. Na yenye nsembisa no. Aha, mame yentie we. Nti say ya wie 15 sugar no. Yenye sugar na emre ni nti no ya boso kakra na yakọ obi de. Nti say ni nyina yentime yanza hu. Aha. Nti yenye sugar, say obedi aduane emu yedru. Okay. Ti say carbohydrates na me body no. Ti say emu ne baye ne banku sa anuane no. Also utumi di portion na ana say nsusua na obefa na o say emu yedu. But enye esi chire ti say drink no sa anem. There be entisa. Ena afi nsusu no. Obi oka say na obesie ne ba na aduane wo fridge storage no. Ai obetumi freeze u freeze say freezer dia eno no obe make sure say wo de aduane na hye airtight container na say ade a obetumi ebu aso yiye na wo de ahye freezer ena wo yi a also wo hu say waka mu hye yi a akwa ne nkonya yefun yare bia na so be fia na so be fa ne yiem. Okay, nti o say 4 days were you okay? Freezers there eno etumi kokko even 6 months. Oh, okay. Yetumi the breast milk chef freezer for 6 months. Okay. And no so ne oye no onkoso anye good or fortify indian no ye ka ho asem afei obi se so say ne bananya 6 months busumi nsia na ode nkosua eye eyima no also the full kosua ni nyina ye kokoma no na ye ama be ka na ya ka ne say me protein nuane no eno ne boa mankwala ne nyi but ebi wo ho mo a e wo allergies ya ka say man sansan kwala ne bi wo bebre na nhwemu a kire say man sansan inti no bibi ti say cow milk kire say nentwi no fu milk no no funsuo no ene nkosua no ne papa mu anka e betwan kwala ne di afi ba ko a na ka ya ma because kwala bebre na enya allergies nhwemu bebre so a kire enkola ni nya allergies nti ho no obetwentwen so ena enkola ni bi nso so wo allergy e fi soya beans mu ana se soya ni oma enti sa na ma no so wo hwehwe e fi akwala no mimi se me bai me hwe na nkosua de enti ono kwendi me na me di nkosua no e bi kan ne ho ana e begu ne ho nyina aha enti no o se wo hwe sa allergies no but bibi ti say fish powder emane a yesi ama na ye moton no any salmon ni akokonam I am ya no coffee and I say any mememe any nintwidam a wanu ama na agusi no wodi aduane makwala na allergies sheda anim na nkatia yayam no de abrofo no na omo nkatie ho allergies back ye Africa for the sheda ani saa de no ye rewa okay afi so control main run pa cho se wonwa ma ne go kama na wa blend na se wa poto ama na ye mememe na wo di afra aduane ba na pese ohu poto wa yuwa mu ne blending no ye se blender de na nye to pese ohu nhwehwemu mai okay nti nhwehwemu ba ye be na but ne de no me kuramu kakra even o sha akra o start so no makosa no mpe nti untime kura ntwunu wayo a wuchuchuchu mako wo mekuma se wankasa wonya akwala ne nyoma wo de be na aduane e wo nchen okay wo de be ye okay na afi nso no obi ka se ne ba nya CCS on shedan di na se odidi o hwe na aduane die ne ni age na enko ye wo be koswa na enuane no se wo ma hodin bem so no bonu kokwa no pa ti koko no wonfa enuane ya fortified with protein di koko no den o de ka ho o de nkati egum ana se o de milk se bia milk powder nido ana se sa anyum ne man efra koko na ana afi o di broda o de margin fem ana se nkati ya yem fa brodo ni mu ana ne nyina ye ade e be fortify aduane na ama ahode na kosro okay ana so odi emu ana se stew obedi no o se ohun se namakom nye nama ne se o de atoso obebubu bi afra for ye no se na odi a na odi wedi aka ho obi o de nam so onwe obewe kwa akitu ebi te no so so hwe no okay asan ho ya questions na sa last caller no say the baby 1 year but on didi on shada and didi nya ade enkwala no mu didi no ade ba ko so we ne say o say nua no 45 say na meka no woma eye richer kakra na obedi no ebe boa no se hwini ma ande odi onya hwe but eye richer be na afi snacks omo no o so omo omuduane sope nti anopase mbe ma example wa ha mfato ho say anopase no
odi osori na pa se bia se milk na obeya ma na sa on milk ya be ya we ya ma ne no o dey wash it down na afi obedi na no peduane nti anu de koko Tom Brown and no so the milk and I say nka ya yam be ka ho so abro 1 year kwa obetumi achikusua e de aka ho and afi nso so no ye kakra odi ni breakfast na ewe na ye kakra na peduane no ye kakra na afi obetumi aman snack bi ti se bia brodoni paya o de ayem ana say nka ya yam na o de aye brodom ana say fruit no aduaba no koduse wo de nkaje kakaka ho na wo blend ya na wo yama wo de go cup ma na wo titi ama no eno so ye another na ewia nti akwa no na duane die no enye 3 times a day say ye mpenifo I was say embrosa nti no omo anapodidi a ye kakra sa ama kakra na we di na ewie duane na wasa ama ne snack kakra him na enyimbe so ama no kodan so a or say onya before obeda no ye fe bibi bedtime snack or so onya bibi kakra di answer wada nti no wobetumi so onum or da so nom no fo a be ma no fo say onum no fo na so apa ho wobetumi ama no omo milk na ya ni bi say fruit so a ya blend na wodi ni bi be fra na wa ya ama no anomada no yeda Frederica se wa duku ase papa but ebia no bi apple contact ohu ene u books ehemfa na ombenya bi me books no the Ghanaian Woman Guide to Feeding Babies and Toddlers ya book Ghana for dietitian for ekokudam aye krata obehwe so na wo dia hwe wo ba na didie ama na kọ so jojo ama wo especially omo awo foforo no ya page book ni ehwe ni omo awo foforo na omo nim nyama no bebe bo so awo but first one oye mistake bebe camera no oye mistake bebe into no book ye 80 Ghana cedis pe na ye ni kan wo book ho se ewo recipes and I say send your befa so aye nnuane bebe no we dey fa number no to dwana your time no kura kodada so ho into be free 050 134 8645 na wa to book yi bi na wa hwem 050 134 8645 enti we the dietitians association for mo na ye book no nti so bia wuto bie wo afa no wa start here monto na obi o ha no ohun aduane kro of on fama ne ba nti ene wuto bia na ja wo de abo nkura no ho ba no manyini kama na ene miame boss esi ohene se ne watie di nti no na se nkokrafo tie kura na ne wo ababa wa ne mrantie na munti nti meda esi ohene ase papa se wono so atimi ahwe Nyinsen Ne Awoɔ Fred doctor was 0244867068 0244867068 na wapomuden ehun komotwetwe nyina no wone no enche enti ene ne de wo mo enche obi abusho ha ye ton enti yesremo ai eti Ghana mumye ntone mfa hwe ye be ana odomeboa ye de chenansa ya kire mumu bebere tesi amon beto books mo beto ne nya eyi mo fensi beto betumi atobi achi obi o ko word na fa won sapan ko beto books bi na rap ho kama ko cha ware for because on be obanyim so ye wonyinsan de so wa sharp wonyima nnuane a wo se wudi na wonyinsan na oba no beba na wa ye from eno so wa ha nti eno so ye 80 Ghana cedis eno so ofre me a usabeka bi enti na self contain ya ye no ya ye Nyinsen Ne Awoɔ book oho na ya ye nkora no so nuane a wo se ye de ma wo mo nti to we no to we na se pa abom enti wo de wo kɔ wedding ne wedding ni se be shit o ma to bi dada blend o mo obi da sa na ma no ba wo to book no na de kɔ kye no no obiem no hu a wo se wow so ho nti eno ano no na ye nuaba no a kwabrane adada no ne na nyem no eno so aye nsempie no sika no bebi epese ye hete ne yenu ho ntinka wada Roma ebia nene na wotie ye ntu de momome 0540728729 0540728729 mumye moye nuen no wonfa no ho mfa ne ba sade Nyinsen Ne Awoɔ munim de etumi ye no enti hospital yi won ko bi antenatal afa no wa start ya work for 5 months ni o nti o ze ne de no problem but
bibia ni ho aso awurade ye na say ye a midwife Sally de to ho ma yenya no no kra na kyese nyanyame atie ne mpa yedada nti wo so beka ho bia ma yenu aba na wo afa no ho afa ne ba na ye se wo sane ye momo fa 0540728729 shine akwa ene din a ewo so medo anumre ya ha na edo besi nyame nhyiraw medin afia amankwa tamaklo faseda mama abna du ho amankwa Dr. Shine akwa producer 1 we jira kire anopa wi oba dwuma homache we jira mu atel oyesu jani nti ya ye yusu no a nyame ya do no ware ya nya no nti ye wie one Jamestown de ko ye wie mu hankra mrantie munyina mu na so ya yesa mo pen munya adwuma no a munya yire no ma ye ntimi nyusu mu biem nti mo ya nyame nhyira pe na ye de ma mo mu wi atentensity na ye de amama se mo de ahwe mo WhatsApp nti nyame nhyira mo ade pa bi chie ne nkwane ahodin we ye mu adase ne ye besa hia e wo Nyinsen Ne Awoɔ so ye da se Adom FM